assembly no warab long by chair Naga gi representative yaure so called Kuki gi representative yaure Pangal gi yaure aduga Manipur Meitei gi yaure mi humpu sigi pot amana ba adu di sigi di Manipur kai be yade chide official oina leiba Manipur na declare to pot amana ba adu government of India na ai ba magnatra so prime minister home minister Atul Bihari Vajpayee di hauna Manipur di kai hello territorial di kai hello hai ba musul leiramna ba adu bawda government in the BJP has a time attack the one Ugani, has also parliament high tabani. BJP na Tauge Haragati Tawanga Portamo Oeba. Adubu, I am Suyadaba, Lona Suyaridaba, Sida, Namdana Toragati Adusuyarova, Kariganaibu, June 18 Leba. June 19 Dana Armina Kangare, in the Gomena Mayolandana Kangare, Manipurgi Mara Paibi Haiba, Manipurgi Naharul Haiba, Naipuri Onanga Karabanine. As Manipurgi Mara Paibi Naharul Tauna said, June 18 Tauna said, I quit Naga, Tara Topi, Makatang Yoderdi, Nahana Nintam Haidim Neva. Jay 2001 Gima to Mari Mangaki Matunda Haibani, Mano Home Minister Oiling Lidra, Jamil Adida. Other Miki Port the Juda, Masikai Adaba, Port Ama Oina, Lairaba, Ashida, Akogi, upon Megi Saktam, Apajim, Chimati, Lairaba. Aduna, Azuda, Maila Paibi Sing, Labenina, Karigumba, Manipur Se, Home to Air, Nagagi Mapire, Kuki Mapire, eh, Lautopada. One near Haraga Hydra Suyareta, June contractor Lakani double. Mi lising kaya sige harakani lahat lomda sige harakani prithibi na yengakani maram di Indira Gandhi na rakano Mizoram da bombing tawbudu Modi na hojik phawba pokthang narim na ba akhoi gi praja manung da bombing ga tawina adugum da idi tawroi ayaduna na adu tawge de Kuki terrorist lament en mi pungkhaim da loini adu tawroi habi gi magi government of India gi ma da na te congress na par production adu tawroi da banina Mera Paibi, Mara, natural blood bath and head or Pada, Prithivi Miami Young Academy Indiana Pitopa Yaro, oh, I couldn't tell you the roll back to Rena, Buzz by the Toki with the Mana. Togani, Sunkai, Cairo has an I quite out from Hibangami. Okay, Papa. Adu, Harry Baportuno, Taiko, Manager Gadi, Cairo, Edna, some Hikomikom Regadi, Tugai, Hibaposi. Ira in a mong amon troga maga hundred on a badum puchichupato give yaba adu to the number coina maruina metina gianta adana roina muxi consindana naga Kuki mete pangal lamentu henmedu natana lamentu hende tanto kalkal mapane changupodo angasi koi pukachari ba topic sita seng harakanda asugumba pot amakak Nscn IM gi site gi lakpa proposal haitare amung nau na muk samai lakpa khaidorak ba haitare sigi pot se masi kamaina ubi already hana dagi akoi gi struggle tawraga lairiba Manipur sida akoi gi division gi distrust ki adagi di akoi gi punsin bangam da bagi mayam amakak si hil tawna ba haitare masi lairiba so aga lairiba phibam sida amuk sigi ingitsina sigi proposal se pabung gi meeting dagi kamain thambiring pabung ram phajaba topic ni CHAIRPERSON for Kukis, aduga Tengnoupal and Kangpokpi for Nagas. Well, when you talk Pirena, other Aigi the Kadai. Manipur Giti, Manipuri Sing, Jati Kuntra Manga, Asigiti, Manipur as a whole. Kuki na Dabi Pangadra, Pangwedra, Samudra Mayada, building a Masabiyu, Haiba Adum Tanbiyu, Nagana. Numit na nong chok lom da thol o ai khoi ga pun ma se se dale ra mi hai da na atu chu dum tan bi yo but Manipur square kilometer lising kun to ga chom kun tare Bharat ta 15 October da tin ge ba September kon ma 49 da tin ge ba do adu da yauri be saruk ado adu ge Manipur ge apun ba du di sing tam punam na ka hen ba yate ai ba policy lei ba then Kuki gi tongan ba ma tan basima maram chadre tongan ba union territory natraga state ama piu hai bese ain ge thong lu cha du gengsi ai khalabudi hai ba hogram ni president da khangan garabani article 3 ase ashi kali da sirinagani article 3 is na president da piba power parliament da piba power India ki state amadagi lauthok lausin tawraga state reorganize tawba ngami
state amagi machet state amada hapsin ba aduga amada tauba semdok sarpa ngami haibani ko tauba yai haibani mi hat pasisu dandi phangi rarest of the rare the mi halabadi phasi togani natraga chumna halabadi mapun chupa phadok tagani habchi this is law the mi hal in charge story puna magasa dandi phangbra masak later di phangde adu mana article 3 na state amagi machet amal thoga amada tauba ngami haibana ba ngami aidana delhi se machet hum tho che ta haibi agadra karigino why reason am hang oidra Jammu Kashmir da 370 ki matengna mogi autonomous lermi bapot asa assembly ga aya ba yaudra badi thogai be ate hai ba se assembly lehinda ba matamda assembly bu parliament na motion ba matamdu da namdana amisana thogai ba 2019 da ko supreme court yona kan da hoi india government ki policy ami ki makha da chatha ba du budi supreme court na tawgunu hai bu budi ngamde yamna sawning na hai tare judicial angry da opinion ama observation ama tawable han leiraba state ama thogai bidi chumde hain leiraba adun de Jammu Kashmir gi taw yauna taw grabni na ko na so de thogai bi aro de hai bi ya dabani na adu leiraga suma gi observation do mathang lakpa de apply taw duine aduna article 3 gi matena manipur bu thogai bu yai Kuki jogi union territorial in the form of legislation land ba me yai hai be se thabuk te ya de ba Maramdi 1947 gi ningkha tamaba matung mamang dadi Hindustan Pakistan ni lehre ko adugin amani aduga 15 August 1947 Indian Independence Act chalaba matung constitution shema ba matung asidagi di state cha communal da based oba ethnic da based oba da state shema yalo ya ba yagane habi yaude ba adubu kanoda Andhra Pradesh da Telangana thokre adu tongan ba purpose men Jharkhand thokre Bihar de gi yam chongmandana UP de gi kana thokre Uttarakhand habra Uttarakhand thokre adigi kana da Jharkhand Chhattisgarh Madhya Pradesh de gi thokre moi ching du maram chaya ba madhuda praja khra yaning ba yaning da de masan ta ba ni madu de nya puna ma hong de maram cha ba pot khara oi ge ba mi khara ni yaning drab so adugumna adugi tayri report to the Hindu ga Muslim ga communal riot yamna thokre tinna ba yadre adun Hindu ki state ama Andhra Pradesh se Hindu ki state Karnataka se Muslim ki state haide ba Gujarati ga amaga khanabada aduga se kanoga Maratha ga amaga khanabada Hindi ga khanabada Maratha state haide ba ko Maharashtra duna ayama Maratha ujarab so aduga Hindi ga adu haina khaidok te ba adugumna Kuki jo haiba group amagi mite ga khanare mite na thina tawbire bu harabu tawbide bu harabu mite da moina landa ru re bu harabu tawriba sida maram moidana masina khanaba maram moidana Kuki jo union territory under section under article 239 haibisi yaba nate ba likewise Naga gi apunba mayam amagi damta Naga contiguous areas Labor mayam se masi ama semga dabani haibisi yaba nateba aduna adugi matang dana mamang da Naga minister amada UN akogi 18 June gi 2001 gi madungi matung chayama ni gi matung da celebration tawbada USM gi kano ama phong bani aduda hani gi Naga minister amana hojite lai hidra asina hairam ba What do you mean by Naga integration? Should I give paper to the Aurico? Mana, oh, Mr. So-and-so, Naga integration means disintegration of Manipur. Haha, don't be so serious. Pagita oyaba. Naga integration is disintegration of Manipur. See, not the Diadeba. That means color larger. The Haragana. Naga integration means disintegration of Manipur, disintegration of Assam, disintegration of Arunachal Pradesh. I will never. Aduna. Moina claim toriba sida so ai mopangni adum tene ada morung express saiba asida kanogi September 4 2005 ta aina All Manipur Association ga hanba president oi batam dani aduda witoban ni maina silaga press conference ma tawya ba azai Naga ki mathakta question khara hange hai se mana phajana
report to debate on integration issue. Aina hayaba Naga chilino singda Nagagi unified territory amalera mi hayrabuti I question kara hange warugano araga chili origin. Where is the unified Naga territory? Kara idili Myanmar, Manipur, Nagaland, aduga Arunachal, Assam, Hairone. Jagadu kayam chawi square kilometer kayano. Awangda makada maningda mamangda karamba state lay natraga kullay natraga karilay. Where is your unified Naga territory? Mr. Nagalu chimaching komu. Population kayano. Square kilometer kaya chawi population kayano. Capital na kalay de oy. Aduga. Kanana ning to orami natraga ning tamalay pag democracy chatpo kanana prime minister natraga si minister orami. Machi kumbiyo. Aduga Naga integration china Manipur thogaraga Naga integration china chumi akoi unified territory chilarami haibagi maram pinaba Naga mi tara thokpira o chomda madu Manipur integration asi kahan machumde haiba noige duleram de haibashi mi tara thoge aduga wa yamna wakantana debate tawrasi debate to prakati maidan badi idra delhi da tawsi aduga direct gari mapot amam punaraksi document aduga madugi judge international amsung national koi print and electronic meda chamnga gi mamangda lampak mada tawsi haina question to ebako masi di morung express eba Nagaland gi yamna power ba ariba my daily paper amani masi gi 4th September 2005 ta masi ai ba document lai ramni ko adra masi khumukre I had the Muchimu Putori na Akoi Nagaki to Ara Permanent in Harapada Hangi Nagaki Apunba unified territory, a Malay maybe. She Karai the not to the Achum to Kangedana, Marmupang Wena, Nachina or Moina, Karaway the Nova, Konuna Cadino, Ado Kankana Natali, the one Savasada, but in a corner like Salinico. Ado Haba, question toning over Port Amanaba. Aduna Aina Hairibina, Masida. Amana Olam the Ching, Amana Makaram the Ching, Amana Duto, I quite did. May take Hakiwanate, Manipuri Amoina, Big Brother Giroloriba Amoina, Adugi, Mirutega Amoina, Aduga, Naga, Kuki, Pangal, even Nepali, Gorkali 61, among the Leram Machine, Manipuri, Haidan, Lady Bashing chair, 1961, Gimamang da, Gamanachang, Giba, ILP, Rulimatungina, Punamatu in the generous person, Hainaloguni, Haibanina. O natraga native person ni hain laubanina ache koi kontra manga se machi pullerga Manipur se autonomy laiba khare hanna kanu tawwe aba mong amada koi lemina gadabani oneness Manipur se thugai be yade aduna oiroidaba mang badudi pangma koi Manipur gi mi amana prime minister already phane na ai chumang badi yaidun oido oi thokte dana adugi porni asia higher than so Naga children singna Kuki children singna asem fake to high big one lana can be bum talk there okay pabung thank you so much yam phajana pabung ga thambire akogi oiroidaba mangi haina su thambire pabung na akogi in a light conversation pabung su thambi khibda akogi Nagagi integration hai taragadi Manipur gi disintegration lakta ba aduna adagi akogi magi debate of integration lakanda Nagagi unified Nagagi territory sige sobo question am lakanda sai matang gadum vek oba pot abkhak leiba maram aduna akogi kanglu furup recognize kanglu furup kunthra gi mathakta khunda minara kanda for generation lakminari ba marak staida aduga akogi Nscn im hai tare masagi on agenda on ambition leiba sigba group sina akogi Manipur da laiba hill people sing hai tare sig interest na tabida akogi Tamenglong akogi Kangpokpi sig recognizing on Tamenglong in Kangpokpi makogi territorial integrity we tening se babung aduna sai matang kida akogi Naga Kuki territorial dispute resuma mayamam lakpa se hujik Papun application jo katang thambi ki desai matang kida moi cultural narrative matraga historical memories hai tare natre harakanda akogi mogi traditional land ownership ki system sidagi machine chef torokpra sagalakpagi masam oibra natre harakana politically primarily political oibra kamain thambini pabo mogi nationality si sagatpa Naga nationality Kuki gisu
Kuki jo nationality haitare aduga maitai gidi majority oriba akoi gidi maitai nationality leite ama mangai da lerami maitai state committee na adudi mangre ada maitai na majority oibane akoi gidi maitai state haidare akoi gidi Manipur as a whole we are all Manipuris kana tangkul nongkul helari bali ba Kuki nongkul le myamse masi 1999 da aina thingraba Revolutionary People's Front pele hana khangripse asigi memorandum ama why we demand sovereign state for Manipur haiba 99 gi tawgiba memorandum aduda mayak sengna hayaba kale hagebu the state formation was completed in the early Christian era when as many as 7 principalities, 7 clando, amalgamated themselves to constitute the earliest Meitei state. Karikarinom Meitei state ID Nagas, Kukis. Haidi kona British na Naga na thongiba, Kuki na thongiba do. Kuki singna usika hariba jaga duda pochai thangali haidana kuli ki role siloba kana gumana de Meitei chu yauram mi haibani Kuki number 1 ji Meitei ni ga na haibani adubu madudi yagidre aduga adugi port aduda moyi chai cham chani ki mamang aduda Kuki jan thonba Naga gi na moiche naked ni nanga ni haibaduda naked haidana Naga haidana haigi begi wa adubu madu haiding mamangda Say Cham Chaniki Chwai the Gitori by Aged Pijona Sandurapa, Kuki Gisu, Mayam China Sandurapa, she told him among da. Shigi memorandum expert Mayamna Iba, Yamna Lobi Abapur, Yam Yauriaba. Asida Matamdu the Leramba, Hoji Kuki Nahariba Nagan Harib say they are or where cocknets of Meitei. Meitei cocknets never. Proto Meitei. Haibati Paibo Makinatre, Cockney Chesi, Aiga Chinduna, Aigi Chanapi Machaga, Aigi Chaga, Linaba Marito, Cockney, Paibo Mate Habiatre, and Kupna Cockney, and with a proto, I said. As you were about Kuki Hariba, you were Chinateko, Aduga Nagasinate, and Saiki Hariba Kongsai, Tado Nodo, Riba, Naga, again, and Hariba Tankul no Kukabui Maumara. They remember, Meitei state to give Manunda, Jalaba. Meitei Ningthona control Toraga, Punamakasi, Lerami, Adumagna, Kona Manipur, Ibisi on Girabakanda, Manipurgi, Barta, and next I'll give him a Tamda, Machichumi, Lali, Haiba, Aduga Manipur, Ning Tame, 47, 14 August, Ning Tame, Haibas the Constitution, Shambada, Nagagi, Daiho, Yaurimi, Adigi, Kipgen, Yaurimi, Azigi, Chinachimba, Mam Chipang, Yaurimi, Alimudin. As in a constitution, Semakanda, quite amateur or in a lapanaba. As in the Naga nationalist movement, the Kornalam Kanda, Aged Fijona, Chagachaba, Nagaluchimba, Mamanga, Jazu, and Mamma going on the Hayaba. When it's said Naga sing, but the Naga city, Aged Fijona, Uncle Fijona, Toram city, Umbrella Hibini. Nangi Nanga, Nonga, Neketagilapanate, Naga, Hibasida, Mayeki, the Ashing Naga number 1, the you may take. Asing number 2 of Homin, number 3 Tripuri, Angami Pangama, Quetankulga, Tramari Mangasuk de Lay Hayaba. I don't know imitate Naga, Lup Naga, I was the Yadreva. Yadam no Tamame, Azuna Mante, Maga, Sema, Maga, Ising the Iraq Nabata, Tankulamana, Kanata, the Kanakangini, Mete Kaloi, Sema Kangini. Because of Equigi Lup Nagasia, I said, Nuiti Yadiaba. A second number 1, the Nui or the Neva, at the Nui Yadabanina Nui Leore. However, I do not dig. I think you put the Yadabanina Moishi, Sagalak Papot among over to the house. So Naga, Hibasi officially Masakandine, radio program that, DDK program that, Naga program, I be over. Tankul program, Yawi, Kabuyi, Yawi, Jelirung, Aduga, Maumaram program, Kuki program, I eventually. Tadu program, Paite program, and the Hadu program, Haidan lay about. I don't mean so Meitei program in the Liteba, Koyana, Manipuri, Paumo Papa, the Meteran Pau Pajari Haideaba, Koyapun Manipuri, the Pau Pajari.
ꯁꯤꯁꯨ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟꯅ ꯄꯥꯎ ꯐꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯈꯤꯠ ꯇꯧꯔꯅꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯗꯨ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯉꯥꯡꯉꯕꯅꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯍꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟꯗꯣ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟꯅ ꯁꯥꯏꯕ ꯆꯨꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯑꯣꯖꯥꯗꯤ ꯁꯥꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤ 이거가 머니푸리 롤월에 거주 야간이 그래서 밑에 롤월에 거기다 그ano 남친 도미네이트 보고 kalcha 홀코만 가라면 mana sai madudi nongaiteda manipuri lol haibuna chumena ko yamuranen gi impal conference bama 1992 gi adudan adudaine ge leba adu yamelalen ala sisu tawne na haibu ko yaninge hanlerem poto adu uli ching tam gi manaba lo ma gangumai bogauna adu semabdi yai noige hanu chana ba ko de tawde che masi chalarina haibsi yaden haibiga thadi wahi wata je asida sulleireba aduna hairiba punama se adige amana Nichingangida land does not belong to individual. State ki land belongs to the state. Mache koi ke mama ngita wate court ki koi yamba justice WS sekna okul ke lamma da mache koi tribal land hairuba ama leibajani ke su kaure at the Supreme Court or no land is particular community amagi adunate aduga land city state ta belong to them state mane prajada tabute bu mal le bu jaga do okul la ra okul su tangkul na khare yam na le jumnam ne ka yar ka mai tai jumnam ta ne thokchom ne ka ka thokchom na khare yam taram mi taram ne thokchom ngak ta de jumnam ne ka ngak ta de ate ju ba mon su tai mai tai ju tai ibun tribal su tai de impal de aduna adugu mi ki podam oibani na land che sigi jaga se ko ipai pun thambira mani sigi jaga se ipai pun yes individual land ko ke tampak ta har kana ai pata len oilipse ai pana on pe adu ai khazana piri mi sakar ki lamne ai khazana piri mi ai lam se ge ching da su MLR chata ba da su hill house tek saidana piri ne ba ka ba da administration gi phajabo se da ba duna amani adu tawrim ne ba aduna adu gum bu da sigi sorok che ai ge ne sigi da ai ge ne dana mali dra hoi lam da bu di chai chu imung manung da so machamana babu lamgi da yum ga wang thamsina ai ni makha thamsina ai tangkhai am lo re ga khani ko adu di chummi aduga adai da ipai puna hek chingilam je chingwai china naga gi chingwai china kuki gi tampak china noi maite gi tampas gi maite gi nate maite khapte gi nate ba ching chu tam ju manipur da lai ba punam ke oigada bna aduna aina losalak pada lakningi beti masai gi Manipur kaiba yaro na haiba sida official na haibam changba naga mayam gi adugumba kantugas area singchi tawgadam ne apsi official ogadaba kuki mayam ga du tawbai bi mi khala na haijabani dana Manipur pun kaiba yada badagi di ware mari manga assembly la lawra matungda 31st August 2015 khoi gi naga gi peace accord na torpa frame agreement tawdo Aduda 31st August 2015 da assembly ne war blawrab house sina koi peace accord chi sangtharakpa framework agreement 3rd August tawse warmly welcome tawi government India ga Nscn am ga wari sanaripse adu subsequently makhatana adu gi wari watai sanarapda Manipur gi territorial integrity se masi sokpa ya ba adu ma port amata tawridabani si wari blawrabni Chiki kanoche ai brother Radhabinu na no mama the pigeon. Chileram Haibiga Sadi assembly no water block by chair Nagagi representative Yaure, so called Kuki representative Yaure, Pangalgi Yaure, Aduga Manipur Mategi Yaure, Mihumpu Sigi Port Amanaba. Other the Sigi di Manipur Kaiba de the official or na labor Manipur declared to Port Amanaba. Adugo Gomenu Indiana. Ai ba magnatra su prime minister home minister atul biari bas pai di gauna manipur ti ka hello territorial integrity ka hello haibam su leiram na ba adu bauda government in the asia bjp hadan na tai ne attack to wona ugani ha sasun parim na haita bani bjp na tauge haraga di to bunga ma port am oiba adu bu ai na su ya da ba lo na su ya ro da ba sida nam dan tawraga di adu su ya ro ba kari noi bu June 18 leba. June 18 da Indiana Army na Kangre, India government na Mayolam dam na Kangre, Manipur gi Maira pai bi haiba, Manipur gi na harul haiba, Naipur yo na Karabani ne.
ꯑꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥꯁꯦ ꯖꯨꯟ 18ꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯥꯒꯥꯗ ꯇꯔꯥ ꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯌꯧꯖꯔꯕꯗꯤ ꯅꯍꯥꯟꯅ ꯅꯤꯡꯇꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯆꯍꯤ 2001ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯆꯍꯤ 4-5ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯔ ꯖꯥꯃꯤꯔꯒꯤ ꯑꯗꯩꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯁꯤ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯉꯥꯛꯄꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ 3 ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯦ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯦꯅ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯗ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦꯗ ꯖꯨꯟ 33 ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯗꯕꯜ ꯃꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯂꯥꯛꯂꯣꯝꯗ ꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯅ ꯌꯦꯡꯉꯛꯀꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯔꯥ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯗ ꯕꯣꯝꯕꯤꯡ ꯇꯧꯕꯗꯨ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯣꯛꯊꯪꯅꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗꯕꯨ ꯕꯣꯝꯕꯤꯡꯒ ꯇꯧꯋꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯨꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯅꯍꯥꯟ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯒꯦꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯂꯝꯃꯦꯟ ꯇꯨꯌꯦꯟꯕꯁꯤꯗꯤ ꯄꯨꯡꯈꯥꯏ ꯑꯃꯗ ꯂꯣꯏꯅꯤꯌꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯥꯗ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯄꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯊꯣꯔꯛꯄꯗ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯕꯥꯠ ꯑꯅ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯦꯡꯉꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯄꯤꯊꯣꯛꯄꯗꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯗꯤ ꯔꯣꯜ ꯕꯦꯛ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯕꯥꯖꯄꯥꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯁꯨꯡꯀꯥꯏ ꯀꯥꯏꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯥꯏꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯤꯀꯣꯝ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯕꯅꯦ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯃꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯍꯟꯗꯅꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯗꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯦ ꯀꯣꯟꯁꯤꯟꯗꯅ ꯅꯥꯒꯥ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯂꯝꯃꯦꯟ ꯇꯨꯍꯦꯟꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯂꯝꯃꯦꯟ ꯇꯨꯍꯦꯟꯕꯗꯨ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯆꯪꯉꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯉꯥꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯆꯨꯝꯃꯤ Okay, Pabung, thank you so much. Yam fazana akoigi pabungna thambi akoigi Kuki amasung Naga gi haitare makoigi identity amasung aduga historically mogi root haitare sigi maram sida akoini yengu matamda both from Naga and Kuki gi side gi haitare adum akoigi back in many years sise akoi yauraga dum lai habna chingba Anglo Kuki Manipuri war da su adagidi tongan ba iban moirangi kangrero ributel da kaso ko gimo Kuki zo community di haitare sisi ki da mayam lakpa da su mo si relate to honbe mayam am khang lahalagi fabricated oiba ma su oidaba that's another thing adubu ko ni gam back oiba su gumba historical root mayam si akogi thabak na ba image am ka form tong na ba gi mamiyam khak ta ba aduga sigi pochim se damak lai aduna masi na kulai oda season ra kan da Manipur disintegrate to honna ba gi approach am ka chaung lakpa si officially ya de haiba boy sama ko authority ki side ki state government lai ba miyam de gi ya de haiba sima ko na khangan ba na ta taraga di dum yai hena dum hauja tawrok na ba gi macha am ka oiba sima ko ting hoba dakar oire aduga kaya muk yam da makoi ju thamje ki historical rooted oi amasung oi de habado babung na su yam phadana ko gi mek seng thambi khre dunai ozada lak